Danas smo u Nišu i govorit ćemo o lokalnom razvoju, zaštiti životne sredine, prekograničnoj saradnji i mogućnostima koje Evropska unija nudi lokalnim samoupravama i pojedincima. Tokom prethodna 4 dana u Evropskoj kući u Beogradu kroz različite panele i događaje imali smo priliku da se upoznamo sa brojnim mogućnostima koje Evropska unija nudi kroz programe podrške na kojima smo okupili oko 3000 ljudi koji su pratili kako uživo, tako i online. Diskutovalo se o biznisu i inovacijama, kulturi, mladima i obrazovanju i civilnom sektoru. Ravnomeran razvoj svih delova zemlje jedna je od važnih stavki u procesu evropskih integracija. Zato Evropska unija podržava lokalne samouprave kroz obuke za zaposlene, finansiranje reforme javne uprave, promovisanje zelene agende i na brojne druge načine. Pozvala bih sada na početku gradonačelnika Niša, gospodina Dragoslava Pavlovića, da nam se obrati. Izvolite. Uvažena ekscelencijo, ambasador Evropske unije u Srbiji, uvaženi ministri, dame i gospodo, velika nam je čast što danas baš u Nišu Evropska nedelja mogućnosti daje svoju epilošku reč. Zahvaljujem se na tome i poručujem da su kapije našeg grada tokom čitave godine širom otvorene za sve inovacije, mogućnosti i saradnju sa Evropskom unijom. Nijedna lokalna samouprava se ne može ubrzano razvijati bez pomoći države, investitora i fondova Evropske unije. Evropska unija je veliki partner i potvrđeni prijatelj našeg grada. Jedan od glavnih izvora finansiranja za razvojne projekte u Nišu su upravo sredstva Evropske unije. Kroz različite programe i fondove oni pružaju Nišu značajnu podršku za modernizaciju infrastrukture, unapređenje obrazovanja, zaštitu životne sredine i mnoge druge inicijative. Kao posebno značajne izdvajamo projekte Evropske unije kroz koje uspešno sarađujemo sa zemljama iz regiona. Na ovaj način jačamo prijateljske, ekonomske i kulturne odnose, doprinoseći time stabilnosti i opštem razvoju Balkana. Zahvaljujući svojim prijateljima, ali i sopstvenoj lokalnoj politici, Niš je danas prepoznat kao grad sa stabilnim privrednim razvojem. Brojni investitori smatraju Niš povoljnim poslovnim okruženjem, u kome mogu odgovorno i profitabilno da započnu svoj biznis plan. Zahvaljujući svojoj ekonomskoj politici i poslovnom ambijentu, Niš već 2 godine predsedava klubom gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. S ponosom možemo reći da je naš grad uspešno prošao i kompletnu proceduru za sticanje međunarodnog sertifikata gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Kao grad stabilnog ekonomskog razvoja i rasta i povoljne poslovne klime, Niš je na naše veliko zadovoljstvo proglašen i gradom budućnosti. No dobre budućnosti nema bez dobrih prijatelja. Zato izražavam veliku zahvalnost državi, resornim ministarstvima i partnerima iz Evropske unije, a svoje Nišlije pozivam da se detaljnije upoznaju sa planovima, programima i projektima Evropske unije, jer zahvaljujući našim partnerima u sloganu "Možeš i ti", želim vam uspešan rad i prijatan boravak u našem gradu. Hvala vam. Hvala gradonačelniku Niša, gospodinu Pavloviću, a programi prekogranične saradnje koje podržava Evropska unija upravo kao prioritet imaju podršku projektima koji unapređuju lokalne zajednice u pograničnim predelima gde ljudi sa obe strane granice imaju slične izazove i potrebe. Sada pozivam ambasadora Žiofreja da nam se obrati. Izvolite. Draga ministarska Tanja Miščević,
Dragi gradonačelnici Pavlović, dragi predstavnici medija, poštovani gosti, dame I gospodo. It is a real pleasure to be in the beautiful city of Niš, in this region so rich of history, so rich of potentials for which the European Union has been partnering for a long time. Drago mi je što sam ovdje sa vama u Nišu da obeleživimo nedelju mogućnosti. U Beogradu smo imali 5 dana da razmatramo I predstavimo mogućnosti u različitim konkretnim oblastima. Nauči, obrazovanju njim I mnogim drugim. EU je glavni partner Srbije I naporno smo radili na razvoj Niškog regiona I okolnih opština. Na brzoj pruzu Beogradić-Niš, obilaznici oko Niša, Niš-Brestovac I gradili smo gazni interkonektora Srbija-Bulgarija kojim smo doveli gas u ovaj region. Radimo I podržavamo lokalne opštine I mala I srednja preduzeća, a uskoro gradimo I pogon za prekradu vode u Nišu. Niko kao EU ne radi toliko za Srbiju, to je naša sadašnjost I zajednica budućnost. Zajedno u Europskoj uniji. Plan rasta će ubrzati pristupanje I osigurati da Srbija postane članica EU kroz reforme. Plan će izdvojiti više od 1,5 milijarde evra za Srbiju u narednu 3 godine, pored onoga što već radimo. Now I stop mistreating the Serbian language. Hvala puno. Thank you. Hvala vam. Hvala vam. I want to again welcome everyone to this Opportunity Week in Niš. It is an event which is also a symbol of a deep and developing relationship between Serbia and the European Union. The Opportunity Week is to show that the European Union is not only a donor, but is a dedicated partner, is a friend, and really is the future of Serbia. We want to focus on what is important for the citizens. We want to focus on the green transition, on environment, on cross-border cooperation, and this is the right place to do it, to talk about preko granice saradnje between Serbia and all its neighbors. We've been working on this for more than 30 years, so it's not a beginning, it's a continuation of a successful story. And we have seen investments that have been achieved, incredible cooperation to alleviate the obstacles that the borders can create. More specifically, the European Union Interreg programs and the cross-border cooperation programs play a crucial role in supporting the territorial cohesion and cooperation at the regional and local level. We're also building connections, solidarity, building trust across the borders. And this policy that the programs is supporting is there to make sure that no one is left behind. By encouraging local authorities, stakeholders, and citizens to share resources, knowledge, and skills with neighboring countries and regions, we improve cohesion, overcome administrative barriers, celebrate shared culture and heritage, and in turn to overcome mutual challenges and create opportunities. Also because we have to remember that history is uniting this region, because this region has gone through very similar experience across the centuries, as we discussed with the mayors before I came here. Last week, with Minister Miščević, we were in Vranje with the Minister of North Macedonia, Mr. Perinski,
to launch the new IPA 3 programs to support cross-border cooperation with 5.4 million. These programs with North Macedonia offers a great opportunity, and I want to thank the North Macedonian Authority, the Deputy Minister, to be with us today. We will help to increase cooperations in innovations in areas that are crucial for the well-being and development of the local communities. It is a program that will foster regional integration, enhance mutual prosperity, and will benefit the people on both sides of the border. So in the coming period, we'll have additional calls, also for other parts of the country. We will soon have calls for cross-border cooperation with Bosnia and Herzegovina, Montenegro, funded under IPA 3. And today we have the pleasure to reward 9 grantees with a certificate for the second call of proposals under IPA 2 between Serbia and North Macedonia. These grants were worth a total of 2 million euros, aimed at assist local and regional authority and municipalities, public utility company, NGOs, and professional organizations in their activities related to tourism, coping with environmental challenges, cultural exchange, youth and promotion of employment, and entrepreneurship in the bordering areas with an emphasis on vulnerable groups. So I want to congratulate all the beneficiaries for their success and implementation in line with the respective rules and procedures, which will bring us to success stories and will increase the visibility of the CBC. The EU is fully committed to environmental protections and to the green transitions. Environment and economy can go together and must go together. Sustainable business are vital elements of a greener future for all of us. It is a social responsibility with the consumers, but also with the people working in this company. It's also the best way, in the words of today, to remain competitive. Everyone benefits from a green and social responsible company, and we have invested in the last year 600 million euros in Serbia on a better environment and a greener economy. So I'd like to encourage everyone to participate actively in future calls, ask questions, because today is a day for exploring the opportunities, for asking questions, to see what is in there for your municipalities, for your company, for your organizations. Together, we can shape a better future for Serbia as a future member of the European Union, and for Serbian citizens as future citizens of the EU. We remain and we are fully committed in supporting Serbia on its path to modernization, growth, and EU membership. We are your partner in this journey. I'm confident that throughout a gathering like today, we will continue to build our shared future. There is a new momentum in the enlargement process, a new possibility to accelerate membership of the Western Balkans into the European Union. I'd like to encourage everyone to look at this and see what can we do in order to move faster toward the European Union. So I want to thank you again, Hvala puno, and apologies for my bad Serbians, and really happy to be with you today. Thank you very much. Hvala vam, gospodine Žiofre. A Severna Makedonija i Srbija kao kandidati za Evropsku uniju imaju iza sebe uspešnu saradnju kroz prekogranične programe finansirane kroz predpristupne fondove. Molim zamenika za lokalnu samoupravu u vladi Severne Makedonije, Erdžana Selimija, da nam se obrati. Izvolite. Благодарам. Почитуван шеф на Европската делегација во Република Србија, Емануеле Žiofre, почитувана министерке за јавна администрација и локална самоуправа, Јелена Жарик Ковачевик, почитувана министерке за европски интеграција на Република Србија, Тања Мичевик, почитуван градоначалник на општина Ниш, господин Драгослав Павловик, почитувани корисници на грантови од вториот повик на ИПА програмата, почитувани присутни. Poštovani šefe Evropske delegacije u Republici Srbije Emanuele Žiofre,
poštovana ministarka javne administracije i lokalne samouprave Jelena Žarić-Kovačević, poštovana ministarka za evropske integracije u Republici Srbiji Tanja Miščević, poštovani korisnici drugog poziva IPA програме, поштовани присутни. Ми представува чест што имам прилика денеска тука во Ниш по повод Europe Week да присуствувам на овој значаен настан на кој покрај представувањето на програмите за прекогранична соработка ќе врачим и благодарница за успешна реализација на проектите на корисници на средства од вториот повик. Predstavlja mi čast što imam priliku danas ovde u Nišu povodom Europe Week da prisustvujem još jednom značajnom događaju na kojem će pokraj predstavljanja programa i prekogranične saradnje biti uručene zahvalnice za uspešnu realizaciju projekata korisnicama sredstava drugog poziva. Ова уште еднаш ја потврдува заедничката заложба на Македонија и Србија, кои со помош на Европската Унија создават услови за развој на пограничниот регион и истовремено заеднички чекорат кон Европската Унија. Ovo još jednom potvrđuje zajedničko zalaganje Makedonije i Srbije za pomoć Evropskoj uniji, stvaranju uslova za razvoj pograničnog regiona, a istovremeno zajedničke korake prema evropskoj budućnosti. Во рамки на вториот повик беа подпишани вкупно 9 договори за финансирање на проекти со 24 партнерства од двете страни на границата и со стапка на реализација од 94,19%. Поголем дел од проектите во изминативе месеци веќе се реализирани, а последниот проект е предвиден да заврши кон крајот на месец март идната година. U okviru drugog poziva bilo je potpisano ukupno 9 ugovora za finansiranje projekata sa 24 partnerstva s oba dve strane granice i sa stopom realizacije 94,19%. Veći deo projekata u prošlim mesecima već su realizovani, a posljednji projekat predviđen je da završi krajem meseca marta sledeće godine. Со него ќе заврши имплементацијата на вториот повик, односно ИПА двојката, во целост, што представува уште една додадена вредност во нашиот регион во областа на културата за создавање на услови за вработување, за чувување на животната средина, а некои од проектите придонесуваат и за зајакнување и зголемување на капацитетите за справување со ризици од природни непогоди и други придонеси. Sa njim će završiti implementacija drugog poziva, odnosno IPA 2, u potpunosti, što će predstavljati još jednu dodatnu vrednost u našem regionu u oblasti kulture, za stvaranje uslova za zapošljavanje, čuvanje životne sredine, a u nekim projektima pridonosi se i jačanje, uvećavanje kapaciteta i sa rizicima prirodnih nepogoda i drugih doprinosa. Министерството за локална самоуправа учествува во 5 прекогранични програми, во 2 програми со заедничко управување, во 2 програми со директно управување и една со индиректно управување. Ministarstvo lokalne samouprave učestvuje u 5 prekograničnih programa, u 2 programa sa zajedničkim upravljanjem, u 2 programa sa direktnim upravljanjem i sa jednim indirektnim upravljanjem. За оваа единствена програма со индиректно управување, за која се потребни воспоставување на дополнителни капацитети во управувањето, ние како Министерство константно работиме на надградување на тие капацитети, се со цел сите процеси за контроли и верификација на трошоците да бидат извршени во најкуси рокови. Za ovaj jedinstven program sa indirektnim upravljanjem, za koje je potrebno
uspostavljanje dopunskih kapaciteta u upravljanju, mi kao ministarstvo konstantno radimo na nadgrađivanju tih kapaciteta sa ciljem svi procesi o kontroli i verifikaciji troškova da budu izvršeni u najkraćim rokovima. Na kraj, dozvolite mi od moje lično ime, od imето на министерот Златко Перински и от името на Министерството за локална самоуправа, да ви честитам за успешната реализација на вашите проекти и успешно спроведување на проектите кои се во тек. Na kraju, dozvolite mi da u moje lično ime, u ime ministra Zlatka Perinskog i u ime Ministarstva za lokalnu samoupravu, da vam čestitam uspešnu realizaciju vaših projekata i uspešno sprovođenje projekata koje su u toku. Сегашната соработка и резултатите од нив се показател дека заеднички сакаме, можеме и умееме да ја трансформираме нашата визија во реалност, а со тоа да влијаеме за развој на пограничните области и подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани. Dosadašnja saradnja i rezultati od nje su pokazatelji da zajednički hoćemo, možemo i umemo da transformišemo našu viziju o realnosti, a sa tim da utičemo na razvoj pogranične oblasti i poboljšanje kvaliteta svakodnevnice građanina. Благодарам. Hvala. Hvala vam, gospodine Selimi, a programe prekogranične saradnje u Srbiji vodi Ministarstvo za evropske integracije. Molim sada ministarku Miščević da nam se obrati. Izvolite. Dobar dan. Uvek se radujem kada sam u Nišu. Nekada kao profesor, a sada u jednom potpuno drugačijem kapacitetu. Ovo je grad koji je vrlo otvoren za prijateljstva, za razumevanje. Lako je biti ovde, to smo konstatovali i ambasador Giofre i ja, jer ako se ne varam, na svaka 2-3 meseca smo u Nišu i uvek se ovako lepo osjećamo. Zahvaljujem se na tome gradonačelniku Pavloviću, radujemo se nastavku ovako dobre saradnje. Uspeli smo u prvih par minuta upoznavanja da kažemo šta su to već ključne stvari na kojima ćemo nastaviti da radimo. Velika čast i zadovoljstvo, ova nedelja je bila puna događaja, Emanuele i ja smo dosta puta se viđali, uključujući i juče u Beogradu, nedelja mogućnosti za koju smo prošle godine ovde zaključili u Nišu i danas je ovde zaključujemo u Nišu, pokazala se još jednom kao jako uspešna. Ne umem da vam kažem broj onih koji su učestvovali u raznim panelima, ali mogu sada već da prenesem svoj utisak da je to barem 50% više nego prethodne godine, to ćemo znati i ja sam sigurna da mi nastavljamo da se bavimo objašnjavanjem šta su to mogućnosti koje svi mi građani, ne samo država, ne čak ni lokalne samouprave, nego šta mi kao građani koji žive u Republici Srbiji imamo od mogućnosti kada je reč o potencijalima projekata, ali i programa, jer smo ove godine jako puno akcenat stavili na različitim programima koje su nam dostupni. Danas smo ovde i da obeležimo uspešnu saradnju i zato sam posebno zahvalna zameniku ministra gospodinu Selimiju što je danas sa nama ovde, da još jednom posle prošlonedeljnog zvaničnog početka poziva, novog poziva sada za IPU 3, ministra Perinskog koga smo imali u Vranju, da zapravo razgovaramo o tome šta preko ovog dobrog iskustva saradnje sa makedonskim prekograničnim opštinama, šta prekogranična saradnja, ali i Interreg
donose lokalnim samoupravama, lokalnim organizacijama, nevladinim organizacijama do nivoa škola, vrtića, dakle, onih manjih institucija koje i tekako su se pokazale sposobne da se pripreme za dobre projekte i da, kako mi to kažemo, povuku sredstva iz prekogranične saradnje. Da, otvoren je novi poziv, još bih jednom, nemojte mi zameriti, podsetila o kojim opštinama je reč, ko to može na osnovu ovog novog poziva da aplicira za prekograničnu saradnju sa Severnom Makedonijom. To su Leskovac, opština Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava, grad Vranje i dve gradske opštine, Vranje, Vranjska Banja, opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo sa, naravno, strane Srbije i koje su i do sada imale priliku da u značajnoj meri učestvuju u ovim prekograničnim projektima. Jedna od stvari koja nam se uvek otvara kao najveći problem jeste sufinansiranje projekata. Svi znamo da je to najveća ograničavajuća okolnost. Pokušavamo da nađemo rešenje, da pomognemo. Sufinansiranje, naravno, i predfinansiranje jesu obaveze onih koji učestvuju, ali država pokušava da nađe neko rešenje kako da pomogne. Šta možemo još da pomognemo? Možemo da pomognemo u tome da vam prenesemo, što ćemo i danas raditi, kroz različite panele, iskustva prethodnih projekata, da vam damo neku ideju ili da ukažemo na ono što se pokazalo kao jako dobro. Dve su najveće oblasti za koje su u prethodnom pozivu aplicirali, a nastavljamo i ove godine, a to je unapređenje zapošljavanja, ako se ne varam, sa unapređenjem veština i naravno oblast turizma. Prekogranični turizam je postao jedna od gotovo obaveznih tema za apliciranje kroz prekogranične projekte koje ima, kako bih rekla, višestruku korist. To je i zajednički rad, znači sticanje zajedničkog poverenja jedni sa drugima, unapređenje jedne privredne oblasti, a treće je čuvanje baštine. Nemojte u turizmu nikada da zaboravimo taj segment, ekoturizam, ekološki turizam, etnoturizam, sve su to stvari koje su, rekla bih, prednost regiona u kojem smo danas, kome pripadamo, a koji i tekako možemo da predstavimo onima koji su zainteresovani da nas posete. Bilo iz šireg regiona kome pripadamo, bilo iz Evrope, a znam da, drage kolege iz država članica Evropske unije, ponekada budu predstavnici u Beogradu, ponekada budu jako iznenađeni. Šta su sve potencijali, koliko kvalitetnih sadržaja od antike do modernog doba možemo da predstavimo i naravno hrana. Dakle, sve su to stvari koje jesu naša prednost, koja i tekako može biti predstavljena i drugima. Pa tako, u prethodnim pozivima ruralni turizam je imao jako uspešnih projekata. Tako je, Leskovački projekat koji se odnosio na ruralni turizam sa akcentom na mlade. Juče smo ceo dan, odnosno čitavo popodne, ako se ne varam, razgovarali upravo o tome šta su opcije mladih kroz evropske programe i u ovim prekograničnim projektima mi akcenat stavljamo na mlade. Jedan interesantan projekat Zemlja legendi, zajednički rad Krive Palanke i Leskovca, vrlo zanimljiv projekat koji daje verovatno ideje da se multiplikuje i na drugim mestima.
Saradnja komunalnih preduzeća, koja se pokazala kao jako važna stvar, jer u slučajevima i vanrednih situacija i odvoženja čišćenja otpada i reciklaže, granice su manje važne. Dakle, tu zajednički možemo mnogo više i mnogo značajnijih stvari uraditi. O svemu tome ćete vi naravno pričati. Posebno bih htela da se zahvalim, što ja mislim da nisam uradila čitave ove nedelje, svima koji su na panelima učestvovali. Ovde danas imamo i umetnike, i moje kolege iz ministarstva, i predstavnike Evropske komisije, DG Regio, ako se ne varam, nam je danas, jeste, Gabi, gospođa Hag-Miller je ovde sa nama, ali i sve vas koji imate iskustva u projektima i koji ste tako spremni da ih prenesete. I na kraju, i ja bih čestitala onima koji će danas dobiti sertifikate, odpočeti svoje projekte i jako smo ponosni, kao što reče gospodin Selimi, na procenat sprovođenja projekata. 96 prvi, 98% drugi poziv, to su odlične cifre. Ne možemo da imamo preko 100%, ali je važno da pokažemo da možemo, onda možemo da tražimo i veća sredstva. To je dakle onda poziv za nas da budemo mnogo agilniji, aktivniji i za gospodina Žiofreja da zajednički tražimo što bolja, što značajnija sredstva. Želim vam puno uspeha u budućem radu, puno uspeha na današnjim panelima i očekujemo brojne projekte za ovaj treći poziv. Sve najbolje. Hvala vam, ministarka Miščević, a velika mi je čast što su ovde sa nama danas dobitnici grantova ostvarenih kroz program prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija. U pitanju su projekti u vezi sa obukom za zapošljavanje i preduzetništvo, ruralnim turizmom, unapređenjem životne sredine, ali i sa jačanjem odnosa između dve države. Sada ćemo prozivati dobitnike sertifikata da nam se priključe jedan po jedan na bini, a sertifikate će uručivati Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije, Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije i Erdžan Selimi, zamenik ministra za lokalnu samoupravu Severne Makedonije. Prvi dobitnik sertifikata, Edukacioni centar Leskovac, predsednik NVO Igor Stajić. Reč je o projektu Obuka za zapošljavanje i preduzetništvo. Drugi dobitnik sertifikata, Srednja škola Svetozar Krstić Toza iz Vučija, grad Leskovac, direktor škole Stanko Ranđelović. Projekat Ruralni turizam, nova perspektiva mobilnosti mladih. Treći dobitnik je Centar za upravljanje znanjem Skoplje, direktor NVO Andrijana Bogdanovska. Projekat Šansa za tebe. Četvrti dobitnik sertifikata, javno preduzeće Vodovod Kumanovo, koordinator projekta Slobodan Kovačević, projekat Jačanje međunarodnih odnosa između Republike Severne Makedonije i Republike Srbije sa zajedničkim ciljem unapređenja životne sredine. Peti dobitnik sertifikata, javno-komunalno preduzeće iz Lipkova, direktor javno-komunalnog preduzeća Komunalac Amir Džaferi, koordinator iz Bujanovca, projekat Prevencija od poplava, od rizika do koristi. Šesti dobitnik sertifikata, opština Kriva Palanka, projektni menadžer Martin Nikolovski, projekat Zemlja legendi. Sedmi dobitnik sertifikata, opština Medveđa, predsednik opštine Dragan Kulić, projekat Zelena energija, podsticanje socijalnog preduzetništva uspostavljanjem pilot energetskih zadruga u prekograničnom regionu. Osmi dobitnik sertifikata, opština Saraj, koordinator projekta Feksri Selami, projekat Saraj i Lebane zajedno za zeleni turizam, Zelena tura.
I 9. dobitnici sertifikata, Asocijacija poslovnih žena Srbije, predstavnica Udruženja poslovnih žena Srbije, Jelena Čvorović, projekat prevazilaženje rodnog i starosnog jaza na tržištu rada kroz izgradnju kapaciteta i promociju novih mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu. Hvala vam puno. Još jednom čestitke svim dobitnicima uz želju da još više ovakvih inicijativa vidimo u budućnosti.